Жүрегіңде құшлардан қалған излерде осып чықар ватан девлет фиданлары. Суд кібі хош жылылықның алыр көзлерден, ғыда олар оңа шейіт қараманның қанлары. Бұл ватан ең қиметлі бір диярдыр. Юнус Хандымның ширлеріне назар ташласақ, ана топрағы үшін жүрегі көреше. Бүгін тарих ізлері программасы есе ана ватанымызның женнет кібі көзел көйлерінден бірісі Уппаға ел алам. Кой районның шымали шарқ тарафында ерлешіп, Бақчысарайның сыңырларында болуна. Төбеден Уппа өзені ақып, Чорғына өзеніне түше. Ең яқын көйлерден бірісі бұл ескі шулидір. Койның сыңырларында Қоба чайыр ве 5 метрге еткен мердвен төбе учансуы да бар. Бұл ерге келсеңіз ажайып бір манзара. Қырымның гүзел бір ері олып, табиғатнен сізні яқынлаштыра. Учансуының ұзынлығы 4 метрні тешкілете. Әлбетте су шыққан ер авдарылған мердвен кібі. Айны су кішік бір тинаққа түше. Тодерек четі есе қаяларнен оралып, ер бір шейден сақлай. Улы ватан женкінде халқымыз есе мұнда сақланған. Даң ялысында бұлынып, орта асырның бірінші 1000 жылығына пейда олған деген тахминлер де бар. Бірінші кой сәкенлері готлар олып, соң нәтижеде алалар мен қарышып, татлар пейда олған екен. Афсоске 18 асырға қадар койның тарих yolu açıklanмай. Малюматларға көре Уппа Феодора князлығына айыт олған. Осман девлеті вақтында кой Маңғұп қадылығына бақып, Кефе санжақлығына айыт олған. Койде 1930 сенесі доған Рефат аға есе, Атлавуз, Қая бойы, Қазақ Қоба адларыны хатырлай. Койде yüzümlük, tutun, kaç korunda? İki korunda Urus var eкен. Қалған bütün koy Tatar evlerde bu günecek. Bu күнежек да бар ескі татар evlerimin anam evde tura. Son anam emcesinin evde tura. Yaşayışlar cenkten evvel ağırdı. Birincide bir işler tütün saçmak. Uppa koyunda su yoktur da. Halklara bir şey özleri kapı oğunda saçıp da bir şey yatırama çeyreği yoktur. Yağmur yağandan bundan bereket olacak. Önçünde koy halkı otura ağır yaşayışta yaşaydılar. Екінші қараманымыз Алимаға 1928 сенесі Уппа койынде дүнияға келе. Оның қатырасында койны ораған бойле байырлар қалған. Терновканан Уппан arası Sarışuli. Onda üyere bir bayırın adı Kara Ciğer dediler. Kara bayır deyip aytadılar Çorğunanan Uppa'nın arasında. Ondan sonra Özen baş koyu vardı. Uppa'dan 2 kilometre arası. Buna Çamlı Özen baş dediler. Çünkü bunda çam terekleri Sasnova'yı, çam terekleri pek çoktu. Bu çam terekleri olan yerde de yaklaşık yerde çokraklar, radniki vardı. Қырымның камерал тарифлерінде есе Уппа койы Бақчысарай қаймақалығының Маңғұп қадылығына кірген. Бірінші кой сәкенлері ақында малюмат Ахмеджет уездіне айыттыр. 1805 сенесі Уппа Чорғын болыстынде 36 азбарда 154 insan yaşап, тек Қырым татарлар олғанлар. Konşumuz rahmetli Urus adamı bunda немен çalışkanı. Agronom. Уди, как будто бында пек урожай yüzüm olғанда, адамлар қуанып оппа деп, ончынады деп айтқанын білем, келген вақытларымызде. Оқығаныма көре yazылық, что
речка небольшая упа, унатының қойылған упанады. 1864 senesi ise Upa köyünde Kenya aynı vatandaşlarımız yaşadı. 45 azbarda 176 insan umur geçirgeni kaydedildi. En mühimi köylülerinin cemisi ve çeşmeleri olgan. Қараманымызға 2 яш olganda Чорғына көйіне көчелер. Нәтижеде женіктен evvel Kenya aynı көйге қайта. Қараманымыздың тарихи жәминен bağlı hatıralары да бар. Sovet hükümeti Kırım'a gelgen son Wrangel çıkıp gelgen son bunda Lenin'in prensipleri koyganda bütün camileri kapattılar. Din yok tanıdılar. Din işini alıp vargan molla adamları mecbur oldular çıkıp kaçmaya köylerden. Biz daha koçmezden 4 tanesinde cami özü turadı yerinde. Noacı bunda kolxoz bir parça zerno aba buğday taşacak buğdaylarını kepin içine koyup saklayırken başka türlü değil. Көйде жәмилерінің тарихыны ана бабасından ешіткен insan Лиля ханымдыр. Bu endi yerin koyunda yoktur cami. Anam bu koyda sürgünlük olgandı. O aytады cami şunu magazinunda olgandı vakit. Şunu endi magazinde yok. Son bu adamların участкаларыды. Cami kanda olsun dep netkende 2 участкай adamlar camiye bağışladı deyip özlerinin участкаларын bağışladılar. Hem başladı cemaat toplaşıp başta ağam Hüseyin Fazıl başladı sponsorluk yapma. O iş adamıdır. Cemaat toplaşıp haşar yapıp fundament nettiler. Son tekeran netti. 1-2 yıl turdu o. Son indi kardeşim Server Emir Hüseyinov aytı bitirmeye gerek. Burada koy cemaatı toplaşıp Server sponsorluk yapıp stroy materyallar ustaların işin ақысын verip cemaat koyun adamları subota, выходной gelip çalışıp hepsini öyle camimiz netti. Umumen evvelleri халқымыз Қырымға қайтқан соң, намазлар Ақтем ағаның evінде қылынған. Vatandaşımız niyetнен халқыны топлап, жами ақында түшінгенлер. Birinci nöbette vaqtınca времянка şeklinde yapılgan bina esas vazifelerini becerip, başında yardımcı olgan. Ket-kete koyda insanlarının sayısı çoqlaşqanымен yangi inşaat gayesi kele. Bir yerde böyle cami yok, bu nasıl bu degen vaqtida bir yerde yok cami yapacağım dedi bu sefer. Başka türlü olsun yapmamız dedi. Sen dedim bunu kaynağı çözüp yaptın dedim. Ben bu an dedi gece yukarı vaktım dedi. Şu düşümeye girdi dedi. Kettin de geldi para, ondan olacaktı yok. Aslında para severden çıksın, sever yaptı hepsini. Adamlarla birlikte yaptı kanişte. Adamlar, koyun adamlar katlaştı. Olarak ben soracağım yok, bu arada aylık veresim yok diye öylece laf yerimiz yok. Koyun adamlar da katlaştılar hepsini. Bugünkü ahvalga gördünüz caminin. Bugünkü ahvalga bu cami keldi. Elbette Qırımның diğer yerlerine bakanda ayrılıp durgan cami özüne jelpete. Adi şekilde dışarıdan küçük olsa da içi keng ve kolaylı. Azbarındaki kale divarları şark üslubunda көтеріліп, көзні қуандыра. İftarlar, ogaza vakti olabında hem 10-12 adam toplaşıp akaylar gelirler. Ogaza vakti biz de kelemiz toplaşamız katınlar, bize bile tutalar bir perde. Biz bu taraftayız, akaylar bu tarafta namaz kılarlar. Таврия губерниясы вақтында Упа көйі Шүле көйіне бағлы олып, 427 азбарда 74 қожалық көстерілі.
1912 senesi aynı yerde mektepning qurilishi vesiqalarda qolgan. Vatandaşlarımızdan sürgünlükten evvel mektepke barıp olgan Alim ağadır. Vatandaşımız o vaqtları yaş olsa da şiirlerini meraknen ezberlegen eken. 21 yanvar akşama bağladık kara. Öldü Lenin babamız, yürekler yana. Elvida Lenin, elvida cumuldu gözlerin. Ötün öldün, ölmeyecekler aytkan sözlerin. Kayısıya karasam, koştaşlasam, senden kalgan vasiyetler yol gösteri. Sovet hükümeti vaqtında yanı Balaklava Milli Tatar rayonu tizilip, Uppa koyu mında kire. Ondan gayrı 5 yıllık Kırım Tatar mektebi çalışkan eken. Kırım Tatarlardan gayrı bu koyda Ruslar, Ermeniler yaşaganı vesiqalarda var. Ulu Vatan jenki vaqtında Alim ağa Çorguna koyundan Uppa koyuna ketkende töbede 2 uçaqni köre. 2 samolyot uruşa, воздушный boy. İlk pek bir-birini atılar. Men 2 koyu arası 6 kilometr. Dağ yolundan gelem. Son toxtap men bir parça baktım. Son birda samolyotun bir tanesi kara dumandan aşağı doğru gitti. Naşı bir evet. Ancak bu kim Nemetski, Sovetski men bilmiyorum. Son bir parça bakam öbür samolyot da aşağılay, снижать kruг verip limete. Sonra o da gelip ölçüne kondu, koygan son yerde yüzümlük yer vardı. O yüzümlerin bir parça yeri saçılmagan, çıplak yer. Yere gelip kondu. Men çapa vardımın yanına varganda son tozlu, dumanlı bir şey. Bu dedim bunun benze bakıp patlar. Şimdi men aytdım. Bakın men aytqanda o fulezat bortuna karşı urayından çap. Son toxta baktım. Son men geldi. Ettim, yakın geldim. Son bu dedi. Здесь voyinskiye части. Bizim indi Sevastopol'den emselerdi. Ancak bu yerlerde bizimkileri kelyendiler 44 senesinde. Son ben dedim, здесь примерно kilometre, чуть больше артиллерист есть. Son bu bana ayta, пойди скажи, пожалуйста. Пусть 2 носилками придут, нас заберут. Мы раненые ularında. Neticede yaş oğlançıq koyga çapıp kete ve arbi hizmetçilerini tapa. Töbede körgen vaqiyani aytıp insanlarını yardımga çağıra. Sabah erte geldiler bir kereden ukaz bilmem bir şey böyle. Собирать, вас высылают, bir şey böyle. O men onu dinlep oturmaz balamız. Son biz daha yuklaydık daha saat 5'te. Sonra oturduk. Ancak men o samolyota tapkan için Sarabutskaya штурмовая авиациядан bana благодарность verdiler. Men de anam dedi o eski bir жаңы çıkar, яңысын ki. Bunu çıkarıp ona emetkende, şursan bu bir kapitan, 3 tane de soldat. Şurada bu maşka aldı bunu baktı. Baktı, это вам теперь уже не надо, yırttı koterdi attı. 15 kuruş taksim vardı, 3 tane 5'er kuruş. Onu da özünün cebine koydu. Son emcem var. Geçen cenkte hepsi cenkte olanlar, plende olanlar bunları bilirler. Sonunda оттуда выйдете до кладбища. Значит, bize de atacaklar. Laf, başka türlü diremiyor. Bir şey de almadık, böyle çıktık, içerik aldık, geldiler kladbişe. Bu yerde demez maşinalar otururken bize yüklemeye. Tamırları aynı koydan olgan Lüman ağa da Qorantasınen Uralga düşe. Oza 1940 senesinin balası olarak az olsa da o küllerini hatırlay. Biz Ural'a çıktık. Mayıs klası varıp çıktık. Endi o yaxşı kozunda tura toktilerinde dağışı bir demir yol vardı. Demir yolda toktiler bize. Onda para qarab bitkenjek, bunda bir sutka dağınında oturduk yol işine. Bu son bizi köyde baraklar dağıttılar.
Шу инсанның дағларға мерағы тек артқан, яшлығындан байырларға көтерілмеге башлаган, неже дағларға чықып түші. Нетижеде қарлы барс унванына да лайық ола. Лагерьге барған соң yavaş көтерілдім. Бірінші разряд oldu, соң кандидат oldu. Соң 67 senesi уже званиясыдан көтерілді. 67 senesi ben kirdim сборную Өзбекистан уже bu alpinizmi. 67 senesi biz çıktık командадан. Пик победы делят Ташанда. Это почти 7,5 километр оксекли. Онда çıkkan son, уже мен сборной командада уже намный спортсмен sayıldım. 70. senesi biz на чемпионат Союза çıktık. На пик коммунизма. Biz komandadan 5 adamdık. 5'imizde çıktık. Yağı marşruttan пик коммунизма 7,5 kilometre oksekliyin. Зинур ағадан бұл ішінен бағлы ең мерақлы вақиялар неде десем, бойле жауап алдым. Бірінші әрбіршіге істек керек адам. İstekten gayrı тренировка дейм. Biz çıkan yere bayalara, oksik bayalara gelbe çıktan onda уже çok yerlere adam basmagan o etrafı görmeye herkesin çaresi yoktur onda çıkmaya. Bu tarafın görmeye herkese çaresi yoktur onda. И meraklısı o işte. Rusçası неприступность, да? Қараманымыз Рифат аға да чоқ шайларны башындан кечірді. Яшына бақмадан ер вақыт актив. Қырымға келгенде немселер вақтында бабасымен көмген түфеклерні тапа. Ауылар неме сексеретті. Сексереттен де ауылар çıkarmadı taşlarını. Nemseleri keleceğim. Жертвенки. Babama kısıp kondu. Ben de yanladım. Son 74'te kendime yanmayacak oldum. Kaynanam gidermedim yani. Ben de kısıp. Son kıyası var. Çıkarlık bana. Şimdi o iki tüfek komgen. Bir de şveyni maşına komgen. Kegen son sen eskep ev alған son varıp қазып tüfen құндақлары неметкен жоқтыр, просто немелер іште, демірлер қалған, а швейный машина жоқтыр. Машинасы жоқтыр. Әмжесін тüfеннен бабасын tüfen комген. Ну вақыт комылген, неме шыққанда 14 yaşын екен. Енді балабан білген бала да, енді ағынаған бала. Қараманымыздың бабасы дағның бір көшесіні яқшы білген. Рифат аға да кішік олса да бабасымен алға бармақны севген. Қайтмайдым ben. Babası avcı екен. Oğlu da avcının артынан avcı köpecik gibi жүрген işte. 14 yaşına жақ байырларға çok барған. Kapıgına asmamıza beşik yasalım. Babamla ekmek yasalımız. Sonra babam çarıklarını aldı. Diye uçtu, koştu. Mezarına koştu. Yağmurda yağa. Hadisin bazen yok dedim, kalkmayın ben. Onu da kendim bırakın. O hasta bedeni yiyeceğim. Hayır. Bunda olar tavşan bedeni. Tavşan bedeni, tilki, samsan. Babamız neme eken, avcı eken. Öyle. Özbekistan'a bargan son oğlu da avcı oldu. Onda bütün yaşagan yıllarmış da avcılıktan uğraştı.
Шымды Рифат ағаның балалары өз тамыр койы Уппа койынде яшайлар. Амма бір инсан Қырымға қайтқанындан соң, яңа аятны насыл башлағанларыны яқшы білелер. Колхоз vardı. Bütün bahçe, herkes çalışadı kolhozda. Mana kolhozlar ne etmeyecek, bu privatizasyon olmayacak, bütün kolhozlar çalışadı. Kolhozda kiraz, alma, şeftali, son tutun bir parçada o kadar da babamalar yaşagan dağ gibi değildi, tutun vardı. Tutun bak mana Karakoba deyen yer var. Onda tutun östürediler. Teplitsalar vardı. Halka işi yetedi. Kegen adam işte özüne göre bir yere işe girdi. Endi qартайдық көтереміз. Ең башта чоқман рада варадық. Мен өзім бұнда келген соң колхоза кірдім. Вообще өзім Өзбекстанда экономист болып çalışadım. Колхоза бухгалтерия алмадылар мені. Белі не үшін оған үшін. Кеттім соны тепличный комбината вахтер алдылар мені. Пек ағыладым вақты. Пек үнжіндім деймін. Өзің ватаныңа келіпті, мен дедім, нас деймін, недооценили біздері. И үшін тепличный комбината вахтер болып кірдім. Пек ұтанадым, конечно, бірінші вақытлері, қапы ашып, япма машиналары, пек ұтанадым. А онан соң тепличный комбинат трансформировать етті, уже. Сон бақчыға кірдім, арқардашына бер бақчыда çalışып, обрезка варадық ішті. Заман оле келді. Айталар же, замана уймай, сен замана уясың. И все равно ағырылса да чоқ шүкір. Япмаған ішлерімізді яптық, еуде де теплица құрдық, айван бақтық, ерші яптық. Чоқ шүкір бүгіне кегенде. Енді есе бұл ерлеріні севіп, койсыз өзлеріні тасавур етіп оламайлар. Уппаның табиаты ве топрағы айры бір неметлік. Біз пенсионер еуде отырамыз, ама чоқсы шерде автобустар пек яқшы юри. Hepsinin машинасы бар, çok şükür hepsi işteler. Ватандашларымыз Қырымға қайтқанда койнен бағлы чоқ абиде ве чешмелер олған. Афсоски, олар шымды yok. Чешмесін білеміз, бұл чешме тұрған ерде председательлер, у ерде парк олacak деп, у чешмелер, елден еқ болмаған чешмелер трактордан еқалар. Даже ер милеті айта, керекмеді оны yapma. У чешмеден bütün кой су içe екен. Даже тунин вот коншымнан латетсем уди. Зачем было бұны чешме еқма, говорит, когда бүтін кой укойден içеді су. Уппа халқы өзінің тамырларыны ұнытмайып, елда бір кере олса да койдешлер көрішімні кечірелер. Ел августың соңғы айында япла тепеде Жамиянна пекшен. Биыл пек çok адам келді. Там уже ескілі адамлар қалмады. Өзінің тамырын қыдырып, бабама қаршы отырып сұрайлар. Филанча мен бабамды, филанча мен бабам деп, бабам çok адамлар тапштырып айтты. Койның берекетіні 1933 сенесі долған Урие ханым яқшы біле. Оның ең қиметлі балалығы есе айны койды кече. Парниклер әулер үстінен рамкалары жан үсті милет колхоз. Біздері біздің көшіріп жіберділер орала. Уже bizim артымыздан миллионер oldu bizim колхоз. Elbette tarix bu insanların yardımıyla bizim yaşlarımızga yetkizile. Olarla beraber bizim tilimiz de gelecek nesilge kala. Aman Allah, gelin de dostlar aşayık. Yaxşıdan ayttık, yamandan ayttık. Gelenden el ağlaşayık. Топрағыңны сілдім соқыр көзлеріме, аят кірді тоқтаятқан жүрегіме.
Alem tarlıq etdi acı sözlerime. Cansız taşlar seslendiler seslerime. Azizlerinin azizisin menim kırımım. Yunus Kandım.